Şimdi bine sona vararız, 16 yıl boyu ötkerili. Hem bu festivalden çok bine doğumluklu muzikantlar, jırçılar çıktı. Bunların bir neşesinden sonra gittik. Rem Urasin diyen piyaninoda unyavuşu yigitine işitkeniniz vardır. Ana Шабыт нашей современности деп аталар. Ол Татарстанға қойдып та келмейді. Біз аңа фестиваль бөләкейді бір ел стипендия төледік. Бұл бірінші орындыға шыққан 98 жылда. Ана жылға Вели Фахриддинов, ол генесіні бітірдіп Хазар Назаров театрында эшлейді. Айдар Гайнуллин баянист бүтін дүния Кубок мира деген Англияда алып қайтты. Сондай танылған баяншы. Көп біздің Türkümlerge yürgen, şu festivallerde katnaşıp isimleri yollagan. Biz bugün uzgan yıl, bizim festivalde Grand Prix algan, bugünkü festivalin konağı gidip, bayanşı Aydar Salahov'nu çakırdık. Hazır ana sahneye çakırarız.